Ka Khasi Student Union Sau Unit ka ba kentup ya ka Pudum Yap Area Unit, Plang Dilon Area Unit, Nongmlo Area Unit, bat ka Plang Mau Pra Area Unit, Lingba ka Environmental bat ka Jingsno Ktilang bat ki Dorbar Shnong Pelun, Hadin Shisnem Balakang Persha ban le Dusman ya ki do wa, ha ka Arpra Trik Ubnai Nailor Arjab San, Kiliyo ban pelai dok ha sembai hawa riat, Tham hapok ke Jingelam Usamla, Drep Starwell Thongni, Vice President ke KSU Umdok Lun Circle, bat ki dekhot harengkat ke Jingsen Ranlang u Secretary Shnong, Plang Dilon uba Wenan Imyong. Hadin ke Jing pelai dok ha ke seng kala yoro ban tho, ya ki dak Jingmaham, ha baro silenter jong kene kawa. Nong dap jesokman masuk rai kurero ya keseng KSU lembaga environmental kepala simkia nagamta ka kini kiti kidowa akaba ilawan ban pelat ya kini kedokha agar kawa aritam ban kani kalong kumsimenta nagamta kijing thau ka bauble ulabu agar slapertai ban so bangkerpat ya ki Prasnong Prathau Prolog Prajar Bawan agar kawa sobha bantengkai ya kini kedowa kibadai jing kenat joko mariang bat khamtame hapakiwan hne sobha banum le nukino gikam ke peniap ya kini kedokha lane wa pencebo ya kini kawa nomar lengba kini kawa ila baniyo jing sibun jing motoy agar jing im kecungi akan dikasih ke ba mentah ba nakaliang diri ka KSU lengba ka environmental dong KSU dulu sakal rengkat bat di noelam jokosnong diri romba jokosnong jokoni rakan diri demi kane po Pangdilan Pamopra ire te nadu mensafnam ni lawan bu ya ka sanbut ini hawa rekam ban kang pasya ya ki nong de sneu ban peniap ya ki do doa ka de hawa rekam ya mentaka si alpo nyong teret jong benas kembar ara pesan ya nakaliang ni keseng rekat berti rumah jong snong ni wan waktuat ya kini ki doka akni kawa ban penbun susu ya ki jadoka akni kawa mentakasi ya nakaliang ini ni singau ban kepat ya ki paiba jong kasan ki baju wan kwai akni kawa ba la radio ya kini ki doka singau pa pelat biang ai ba ki doka kini ki ba ni dang pelat akni kawa makin lang roy nang san nang nismat ba ha ka jungpor ba ni labu ya ki kendon ba khang pasya ya ki ba ki bawan ban ai dawai ne kino ki jing pun buat peniap ya ki dukha ba ha ka jungpor ba nadu utakasni ni la khang pasya ya kito ki ba wan penhap dektu klong ha kani kawa mensni ban menmit ba nadu takasni ni la khang pasya ba umbit su padang le ban penhap dektu klong ba ha ka jupor ba nadu takasni ni bu ka jeng maham bat kepat ti ba no susnong jong kani kan di area ba ni nong sa su ba pin dangwan bantong menmit ya kidokha kidowa angne nomor alat swa ya kini kidokha tibangi da plat mataksi bakin langhe nafsan swa sipor bat nadangi sio dong kam yin saya kren pat is pun bet pat adin